mana biya mana ba amata lokarata chobe Zainab ge Hafsa che tawo amta Hafsa chow bena bamburu ni ba bamburu ni na ba zon fodu abana le ruko anyanta mama ambe ka ta na soro ambe bamburu saka morke ana kawo ampiko to ne biya mana no nya so ana be so fine ana ben do kamai ampi mi gota nti nesa kasi nti nesa be Hafsa na dabo bam awaya ne biya mo awogure bo edo ko gbai be jerma yam ke nti ma be gumani to ambe sura ni ngaka na ana bare na jinji na mo no wona na lekubi ka nti mba temen no kuma be boro na sura ye do bo wotare fini bu so be temen no kuma be na wotare ye ambe bembo ana jerma za no la ko parla ta ka mo na ye era ambe nembo nem kugungu endo za no mindora nhu da na biya makullew ne mete pore be awon yin timi ba Hafsa ke bo kama nga wa ya do na pere ba ta nan ba zagara ke bo ta na ba mo te na dumba ku zambo ba be ma halle ne nyanta na mete nya so na kabo kama ne ka ona wusige ya ado ka zambo ba na nyabe awutire mboro ka bora ba tunga su ke bo ka bor ka fulu ke bo kan ne biya man na ba wo ala ke sari na mo ka borbe kan lara ana bon talle ke ka wata bo ana bon tabo ku gba biya na nyanne ye kuna don waji ba me ai mo ngo ko ngwata so be abiye fo yo chaw ko na za lara ka bo nawo abatunga so